Kuringana na County Commissioner wa Nyandarua Bose Cherotich, augite kwirwa cio na aria makurikanite te Ezekiel Nyandika, Victor Langat, Edward Ogeri na Veronica Makoira maranyitirwo me mihango-ini ya kwendia ng'ombe icio thoko-ini imwe kaunti-ini ya Kisii kuria ng'ombe 10 gatagati ga 11 iria marayite itura-ini ria Mirangi-ini kaunti-ini ya Nyandarua irahithukirio. Cherotich augite maafitha a kaunti ya Nyandarua unyitaniri-ini na wathani wa kaunti ya Kisii ni marekire mituki kuhitana na ekinae acio thutha wa gukunyirwo ni muingi ati ni maronetwo makuite mahiu maya na rori maroretie mwena ucio. Tunashukuru wale administration wa Kisii County na Nyamira County ambao walitusaidia, na even Nyamira County na Kisii County county government officers wale wa administration ambao walitusaidia kupande ule ndio tukaweza kupata hii mifugo yetu. Nake komanda wa borithi kuma kaunti-ini ino ya Nyandarua Gideon Igumi nioritie arithi a mahiu kugia na uigiririkiini urithiini wao na kwaga gutiganiria mahiu mao githaka-ini mathaa ma utuku, guku akiranira gwikira hinya mubango wa nyumba 10 niguo kuhitana na cieko cia wikinai. Ndio ukweli tumefaulu, lakini tujiulize, ng'ombe ambayo imepatikana kule Kisii, huyu mwenye kuiba hapa alichukua bila kuwa na mtu wetu hapa? Lakini bado tunaweka mikakati na bado tutarudi nyuma na tutapata hata zile zingine ambazo zimefanya zimekuwa zikipotea. David Kuria uria mahiu make mamuigana wa shilingi milioni 1.8 maranyitirwo ni acokeirie ngatho honge cia ugitiri ni undu wa gutabania mungururio uria uratigireire turia ni metutu ni twa ikiongono. Ni marutete wira munene muno kumacokeria ngatho nene muno makirio hamwe na cibu wa gwitu tondu ni arutire wira munene muno, ona riu no araruta aigua itura riake uria ritari. Handu-ini ha Kameme TV kuma kaunti ya Nyandarua, njitagwo Nesh Waithaka wa Kinyua.